Oho! Assalamu alaikum ayımbar canım mırzalar. Nokat şarında Bereke Grant'ın birinci etajında Nokat Sport magazini açıldı. Assalamu alaikum tuğanlar amansızları spor suyucuları. Sizler için Sopson'un canlı Nokat şarında Bereke Grant'ın birinci etajında Nokat Sport magazini açıldı. Kelsengizler, oğuzunuzlar açılar. Oho! Biz sözlü ecevizge beremiz. Rahmat. Саламатсызбы тургандар, bizde sport suyucular için kalagандай sport buyumları var. Futbolki, krossovki, butsi en arzan bağda, kol жетімді, рассрочка түрүнө дагы беребиz. Бөлүп төлөө жолдору бар. Sport питаниялар, атай балдар үчүн, sport витаминдер, и плюс футболканын аркасына жазып беребиз. Жазып беришибиз 300 сомдон, жусаңыз да кетпейт. И мындай беговой дорожкаларды сатабыз. Булардын да качестволору өтө жакшы, состояниялары өтө жакшы. И летога ушул бассейндер ачылды. Каркасный, надувной бассейндер өтө качествосы жакшы и бөлүп төлөө жолдору бар. Келиңиздер, күтөбүз сиздерди достор. Oho! Tamam. Biz sizlerdi Nokat Sport magazinden kütüyoruz. Kelgen armağında, kelbegen dağı armağında.